الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله، ولا توكلي ولا اعتمادي إلا على الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا، وإلى العالمين أرسله. عباد الله، اتقوا الله حق تقواه، وراقبوه مراقبة عبد موقن بلقاه. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أحبتي في الله، أيها الإخوة الفضلاء، حي الله هذه الوجوه المشرقة، وزكى الله هذه الأنفس الكريمة، وشرح الله هذه الصدور العامرة بحب الإسلام، وطبتم وطاب ممشاكم وسعيكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. والله الكريم الحليم عز وجل أسأل الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البيت المبارك في هذه اللحظات الطيبة المباركة أن يجمعنا جميعا في جنته مع سيد المصطفى وإمام المرسلين وسيد المتقين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك ومولاه. Mahuli mga palanggungan haagam Islam, muna itukbarna tu pamahasud si Allah subhanahu wa ta'ala, in ribu pagsyukur, amu in nagdihil katu tanyusin sa laggu ni'mat kabuhi, nahinang tiranan sin ako'y man sin kamu, kaya hadir na tu mari pa masjid pabaysin Allah ta'ala, adlaw mabarakat, karna
muso daing ha mga pangadjian, pamintangan daing ha kallam sin Allah Ta'ala iban hadithin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian salawat iban salam panabi pilihan jungjungan na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Inmatan niya mga umat Islam, haadlaw ini taabbitihunna mu'kamukatan, manawag-tawag kami kaniyukatan, pahambuok tumpukan, tumpukan amo in tumatasya dunya padlaw akhirah, tumpukan amo in bangkaw lumamud maun, tungbasan kau sin Allah subhanahu wa ta'ala, tumpukan amo in wayroon pagsilamun niya, wayroon pagpiun niya, ingkatan sa masibo hatumpukan ini biidnillah, indayahan ibansin miskin sibu, in pangkatan ibansin bukon pangkatan sibu, wayroon pag-discrimination, wayroon racism, awla na wayroon dindi tribalism, sibu in tausog, in iyakan, in siyamal, in katan bangsa haparimpunan inisibu sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hambuok dahin Tuhan iagaran nila, hambuok dahin Tuhan siyusujuran nila, iban hambuok dahi sab nabi in iupihan nila amunain Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imparimpunan ini kialukis siya rin sinhampo tag-upat centuries pa, kialukis na asal siya halong sin Quran, in parimpunan ini amuna in innamal mu'minuna ikhwah, innamal mu'minuna ikhwah, parimpunan sin mga mu'minin, amuna in pagtaymanghod paghambuok hangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Innamal mu'minuna ikhwah, amuinin sasangbayan sikatan mu'min, amuinin theme sin mga mu'min, innamal mu'minuna ikhwah, sabunnal to din mga mu'minun, in sila magtaymanghod wayroon pagbiddaan nila. Amunain innahin ang parsababan mga umat Islam, in kiyahuli nato ding hakatan ka ummatan, bakas kita ni ummat haunahan singkatan, sibo daha pag-agama, haunahan na kita niyo, sibo daha ilmu, sibo daha kusog, sibo daha sundalo, sibo daha technologies, kita niyo in panagnaan na kauna hawakto kita niyo naghambuo, sa hawakto kita niyo nabulak, sa hawakto kita niyo napulak kanat, dahin kita niyo haunahan na kadto kita niyo pahaulihan. Amoy ni musibah, musibah ni matong pamuslim, ingkatan nananawag-tawag, simisilawak diha taas mimbar, paghambok kamu ayaw kamu magpulak kanat, wa'tasimu bihablillah, sabang kitaon mo inhinang ni iban singkaptangan neri mag-atak, makita na kaumihaon muslim, lumabay sadya haraig sintay mangud niya muslim di misan maingat sumalan, gamman makita na kauhamasa na tubihaon
guru pagkahin niya guru, taikuran niya rin niya misan masala. Pagsakalis yan, inumbol sa to similawak di hatas mimbar. Wa'tasimu bihablillah, wa'tasimu bihablillah. Paghambuk ka mo, ayaw ka magpulak kanat. Biyad din yung paghambuk sintaw ang inikaw bihan. Biyad din yung paghambuk sintaw ang inupihan, biyad kayo muri ka makapaghambuk. Ingkabtangan muri mag-atapiwan sinhinang. Walilasaf isyadid. So isuyon na to in hal sin mu'minin, hal sin muslim bihaun lando makajay. Bata madras day ha madras biha ini, di salamunin bata madras day han sipak maita, sababin guru kulong niya duha iban sing guru nila. Wairoon dungoon ko, bang bukun amuin guru kikilan. Pagsakali mabaya ko manawag tawag maghambukin ka ba Islam, unin dungoon kay mo sintao. Inkabtangan, apabila inkabtangan di mag-atapiban sing kakahinang badara buduran nifaq fil qalb, mahinang sadya nifaq halom sing pangatayan. In magkabtangan mga katautay manghuran haagam Islam, lando in luhay niya. Maluhay similawak ka, innamal mu'minuna ikhwa. Misanin munafiq kakausan niyara. In munafiq kakausan da sin munafiq similawak da sin pagsilawak na to atas mimba. Sadi kalagihan sin Allah Ta'ala in bisara, in kalagihan sin Allah Ta'ala amuin hinang. Atod baka mo sin hal na to. Kita niunin sa taod manusya di hadunya. Sa kita niunin sa amuin sa baba manusya di hadunya. Halom sambuangan ini. Aon-aon. Halom tabo kau bahasa sinukin pagkarunguran. Bahasa nato. Sa mayta kita niyo nabiha ini. May tainhal na ito nagkukut-kut-kut ipapagkahin niya. Di magsulot. Sabang mo pabisarahon ng hambuk, pahambuk. Mabaya dumawagin akam Islam. Tumindog sadyan kiyamat bang bihanin hal mo wayroon sungan sin muslimin. Wayroon sungan sin muslim. Arakunin Islam asal si hataas. Di magkangin Islam. In magkabtangan kabalikan kumaluhayra. Sa in maghinang amoy ning kalagihan na to. In pagtay manghudaha ka Islam, mga katautay manghuran haa ka Islam. Aun aturan niya. Aun kapatot sintay manghud mo Muslim doon kayo. Hasupaya kau mataging ikaw malasa kau patay manghud mo. Aun subay agaron taaturan. Bukon sadya magkabtangan. In kapatot sintay manghud mo Muslim doon kayo mo panagnaan. Di mo makajari mapahil-pahil in kapatot ini. Hikaysa niya, al-hubbu fillahi wal-bughdu fillah. Bangkitan niyo mabaya na magbalik. Kabansakan kita niyo sin Allah Ta'ala. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Kamunayan isarayaw-rayaw ummat pialahil namu. Marayaw pa kamurain kan ummat sin Musa. Marayaw pa kamuha ummat sin Nuh. Marayaw pa kamuha ummat sin Ibrahim. Kamunayan isarayaw-rayaw lang sin Allah Ta'ala. Bangkitan niyo mabaya na mahasil na tuin amuin sa sangbayan. At tawakanin bantog kato sin Allah Ta'ala ini. Suway kita niyo maghambuok palit. Biyad din, suway na to agarunin aturan sin paghambuok hatay haagam Islam. Inhikaysa niya, al-hubbu fillahi wal-bughdu fillah. Suway lasahon mo yung taymang hud mo. Lasahon mo yung taymang hud mo. Karna sin Allah Ta'ala wayroon iapter mo kanya dungan. Suway lasahon mo intay manghud mo Muslim karna sin Allah Ta'ala wayroon maksud dugain. Bukun sawkat na siya
kakilahan, bagayon mo isa. Bukon saukat na siya, dayahan, bagayon mo, lasahon mo sa aun lang mudakanan ka, aun sangdulan ka. Bukon saukat na siya, aun mo, turniha mo na yan, tuwing kadtuon mo, at aun kasakatan ka. Bang bihad ting paglasa mo, patay manghud mo, ikaw na'y munafiq. Ang puntabya, paglasa sin munafiq. Lumasaon niya, maksud niya. Amuinin kulang kato tani. Labi luwa na hamasan at ubihaon, asrun tagat fihi al-madiyat wa shahawat. Masa amuin limampaw na in shahwat, ibansin materialism. Hanggat ustabya imanu siya materialistic. Amo na yung nakahipo simpikilan niya in parakala dunya. Di namay nga tumabang patay banghud niya bang bukon suwayaon maka niya. Bang bihanin paglasa ta paghambo pagtay banghud ta bukon kita mu'min. Misan pa kita sinisila wakdu madlaw ina ko mu'min, hiama ko muslim, hina ko muslim. Suwayin paglasa ta patay banghud ta karna sin Allah Ta'ala. Bang bihanin hal mo, bangin paglasa mo patay manghud mo karna tuod sin Allah, lang sin Rasul, sampurna na yung pag-iman. Sampurna na yung pag-iman. Complete na yung iman. Arapon yung iman, bid'un wa sittun, labis yaka numan section. Bangin paglasa mo patay manghud mo karna sin Allah, sampurna na nahasil mo na yung labi ka anuman pag-iman. Arakala mga yuko dalil, haunin dalil ya shaykh, in dalil riwayat sin Imam Abu Dawud wa Diya al-Maqdisi bisanadin hasan, qala sallallahu alayhi wa sallam, man ahabba lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah, man ahabba lillah وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. Isiusiu lang sin Rasul, ahabba lillah, lumasasya patay manghud niya karna sin Allah, dumugal siya sabab aun kakahinang niya, kakahinang sin tay manghud niya ri kabayaan niya karna sin Allah, bimihil siya karna sin Allah, aun kaun niya karna sin Allah, bangin katan sin parakala niya karna sin Allah Ta'ala, faqad istakmala al-iman, sampurna ng pag-iman niya. Kau mabaya, masampur na yung pag-iman mo. Wayroon sifat munafiq doon kay mo. Rasulin nagbayta, sampur na yung pag-iman mula sa sadyan tayo manghud mo karna sin Allah Ta'ala. Wayroon lamod sin iman mo nifaq. Ampay mga munafiqin, innal munafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nar. In mga munafiqin lang sin Allah Ta'ala ridto sila habibihan sin apinarka jahannam. Man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Gamman mga katawtay manghuran haagam Islam, in pagkasilasa karna sin Allah, di mo ka na naman inlimo sin pag-ibadat mo, di mo ka na naman inlimo sin pagruko sujud mo, di mo ka na naman inlimo sin pagpuasa mo, di mo ka na naman inlimo sin pagtahajjud mo, di mo ka na naman inlimo sin pag-iman mo, sahingga lasahun mo intay manghud mo karna sin Allah Ta'ala, atawa sahingga mahinang mo into parakala ini doon bang mo ini mahinang ka na naman mo inlimo sin pag-ibadat. Ang pamunay ni inlialaglag na to, amunay ni inlialaglag na to, kuno baha insambaha yang ini amo in bayaan na kutod kani, malanab na kako, maswak na kako yung pagsambahayan, malimo na kako, isan wayrod na magdaak, kuno di mo ka na naman sahingga mahinang mo yung tuwin. Qala sallallahu alayhi wa sallam, riwayat sin Imam al-Bukhari wa Muslim day hadithin Anas radiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wa sallam, thalathun man kunna fihi
وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. Intu para kala ini longsin Rasul bang musia mahinang kananaman mo limusin pag-iman. Inhika isa ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Suwain kaaunan sin Allah Ta'ala iban sin Rasul niya silay ni karwa in kalasahan sin pangatayan mo wayroon makaraog kanila. Suway Allah Ta'ala makauna bukunin Allah Ta'ala ridto hawlihan. Banglong sin Allah Ta'ala hiaram ko kanim diha ini. Suway mo hinangon sa Allah Ta'ala nagbayto. Banglong sin Allah Ta'ala haramin magriba. Suway ko rin magriba. Banglong sin Allah Ta'ala haramin magbiya ini. Suway Allah Ta'ala dunguon mo. Hari kau dumungog ha mga bisara sin manusia. Sabang hinanguntin Allah Ta'ala iban sin Rasul haulihan nasajja. Oh, magkadaman ba kita niyo makahati rasalin Allah Ta'ala. Magriba na ba kita niyo magtawbat man makahati rasalin Allah Ta'ala haulin Allah Ta'ala yod to haulihan. Bang bihainin hal murid mo ka na naman yung pag-iman sumud na sadya ka upakubol di mapindahin hal, di mapindahin hal. In Umar radiyallahu an hawak to siya yasubusin Rasul, ya Umar isyuin kalasahan law sin Umar uhibbu Allah wa rasulah wa awladi wa amwali walakinni uhibbu nafsi akthara minni. Law sin Umar, law sin Rasul sin kalasahan mo, kalasahan ko lang in Allah, iban sin Rasul, iban anak ko, iban sin alta ko, sa kalasahan ko rin kanila katanin baran ko. Law sin Rasul mahya Umar, mahya Umar, di makajari ya Umar, di makajarin bihan, di masampurna in pag-iman. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min malihi wa waladihi wa nafsihi. Di masampurna in pag-iman mo law sin Rasul sahingga in ako iban sin Allah Ta'ala na kauna rin hakatan. Kamu pangadjian mang biyad din mga sahaba maglasa. Biyad din inlasa nila pa Allah Ta'ala na kauna rin hakatan. Misan pamaas nila, misan pamaas nila. Banglaw si maas mo ito hinang kawihain ni banglaw si Allah Ta'ala rin makajari. Suway Allah Ta'ala paunahun. Si Sa'ad ibn Abi Waqqas amuin kakilahan na tukataan sahabat kagandilan sin Rasul. Kalasahan siya lang duhiina niya. Hawak to siya simud paagam Islam nagmasukal nagmulka hina niya. Inagisin ina. Di na ako kumaon. Di na ako minum. Di na ako libingkod. Di na sadya ko haparatan suka. Sambila ko ragpakan singkamatay sa hingga ko magbalik paagam na to. Lawsin Sa'ad ibn Abi Waqqas. Wallahi ya ummah, لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا ما تركت هذا الدين. Sapahan ko pa Allah Ta'ala ya kau inaku dungog kau misan paon hanggatus nyawa mo, misan paon hanggatus nyawa mo. Ampat yang susin Allah Ta'ala hambuk kikita takot yang suan hambuk nyawa. Habihad to ng sigpit sinhal mo pabalikon mo sadya ko paagamayan misan pabihad to yung kasigpitan ka na naman muri kumutawanan in agama. Araitum bang biyad di ining paglasa pa Allah iban pa Rasul in Abu Ubaidah in sampul lando in taod sa sabbutan ta sadya ka mo sin mga sila
amuin matarrang matampalingan nag-sacrifice karna sin Allah Ta'ala iban sin Rasul. In Abu Ubaidah ibn al-Jarrah amuin kabansagan aminu hadhihi al-ummah kapag amanatan bang ha ummat na sin Muhammad amunin Abu Ubaidah amuin bang hapagbunuan hapagjiharan iban sin mga satro wayroon satro in makaraus umato bang kanya mawi di makaraus umato bang kaning satro mawi sinisog sin Abu Ubaidah pagsakali ha ghazwatu Badr aun imato bang kanya hambu usog tiata bunanin bayho in Abu Ubaidah miyawi in Abu Ubaidah yapas siya sinusog diawin in Abu Ubaidah mawi di mabaya di umato kanya sambil haupuntin Abu Ubaidah darasya patampat wayroon na karaganan niya wayroon na hinang niya sambil yagot niya nautod nagduay usog yadto pag uwos sin buno lang sin mga tao ya Abu Ubaidah kita na mo kaw miyawi rin ha usog yadto may tamiwa kaw lang sin Abu Ubaidah la wallah sapahan ko pa Allah wayroon na kumiyuga sa in usog yadto lang niya mo tiyago yan ko hiama ko amo in imatubang ka ko in usog yadto lang niya hiama ko di ako lang niya mabaya misan pa siya musyrik amo in ako'y makapatay ka na ama ko sa hawak to siya timugas wayroon mahinang ko Allah Ta'ala nakauna thalathatun man kunna fih wajada halawata al-iman tungkagin isto para kala bang doon kay mo ka na naman nulimo sin pag-iman apabila in kaaunan sin Allah iban sin Rasul siya in nakauuna rin hakatan in hikarwan niya wa ay yuhibbal mar la yuhibbuhu illa lillah bang niya lasahunin hambuk tay manghud niya liyasa niya karna sin Allah Ta'ala bang lasahun mo tay manghud mo karna sin Allah wayroon maksud dugaing kana naman mo rabbil ka'batin limo sin pag-iman halaw sin pangatayan in hikatuniya wa ay yakrah ay yauda ila al-kufr kama yakrahu ay yuqdhafa fi an-nar tao amuin bakas magmamaksiyat pagsakali mahukaw na siya magbalik pamaksiyat niya biasin kahukaw niya pabila siya hilarok pakayo bihad turay sabin hukaw niya magbalik pamaksiyat bang bihailin hal niya kana naman mo inlimo sin pag-iman gamman makatautay mahuran haagam Islam di kaw makasud sulga sa hingga muli sa hingga lasahun mintay manghud mukarna sin Allah Ta'ala makul kaunun sin akkali kita makasud balom sin sulga sa hingga lasahun tentay manghud takarna sin Allah aywa na'am di kaw makasud sulga sa hingga lasahun mintay manghud mo karna sin Allah Ta'ala isma' ila al-hadith dungurin hadith riwayat sin Imam al-Bukhari wa Muslim رواية الإمام البخاري ومسلم تين حديث أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم قالوا بلى يا رسول الله قال أفشوا السلام بينكم سبدس الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده سبهنكو پتگامو لهسن پرکالکو سبهنكو پامو إن هلمكم كمن إن پرکالکو أمن الله تعالى لا تدخلوا الجنة دي كمو مقصود سلغة حتى تؤمنوا سهنجا كمو ممرات سيكا وي مقصود بسلغة بنبقن جنها وبرن برات سيا ولا تؤمنوا hatta tahabbu iban di kamu matag tao parat saya sehingga kamu magkasi iban maglasa ya Allah di kau makasud sulga sehingga kita ni magkasi iban lasa karna sin Allah Ta'ala amuna intiasaran sin ummat Islam awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahababtum mabayaka kamu lung sin Rasul induan ku amal secret bang yumahin ang magkasila sa kamu inasal na hambok magsusungin hukot si paghambok inabuklak mapun
babaya ka mo hinduan ko amman law sin mga sahaba bala ya Rasulullah hoon ya Rasulullah uno yan law sin Rasul afshu salama bainakum pasaplagan yung pagsalam hawnu kaw tagsalam kaw kakilahan mo iban sindi kakilahan mo wa rabbil ka'bah bang musadja kay nga tanin paiddan yalando ilaggo niya sumud kaw pa kaw mandi kaw kakilahan sin kaw man yan naguhuna-huna kay mo subay taw yaw maritaw mangi pagsud mo pagsalam mo assalamu alaikum law sin taw wa alaikumus salam muslim to ilaw amunayn nalawa imbihaun amu pakay murid guru iban sin guru ri na magsalam subhanallah ako nabaran ko bisaray ni sabbuton ko kanyo sabab sin lando in sakit halom sin pangatayan murid din harukahing madrasa nakapag-agad kami ha sa alawm jeep kay kuran sadya ko wala ako misansyana suway na ako intimag na si malam may tabihain ng umat Islam di talong niya salamon sabab magbibida di talong niya salamon sabab magbibismillah di talong niya salamon sabab long magmamaulod sa imakaajay bang kafirin maranya magbak maggulgul karuha bang kafirin maranya magbak bukunhat maggulgul magbeso-beso pa unin jumatu pa umat Islam uno na may tanabihainin mulka iban simbusong kato tani di mapindain hali ni sahingga tumagna intiap-tiap ang katauring kato tani himina bang di wayroon dasungan na to afshu salama bainakum pasaplagan yung pagsalam in hataas mo to sumalam hatawa mo in hababa in mataod sumalam ha mga sila tiyo-tiyo in naglilingkod in miyamanaw timamu in tinitindog sumalam ha naglilingkod adab sin pagsalam wa rabbil ka'ba bang tanini na apply pangatod ta siwi-siwi sa ini sa inpaid danya Allahu Akbar Allahu Ta'ala makain Allahu Ta'ala makain gamman makatautay manghuran haagam Islam kay ngatan mo bang mulyasan tay manghud mo karna sin Allah wajib na kay mun sulga nabassa mo ng hadith giyungok mo ng hadith amoy namayta bang mulasahon tay manghud mo karna sin Allah wajib in sulga kay mo unin maana niya ay bang kaw rin makasud sulga di makajari suway kutod makasud wajib يا الله واجب نعم واجب هون الحديث إن حديث رواية الإمام أبو داود والترمذي والحاكم بسند حسن من حديث أبي إدريس الخولاني رضي الله عنه قال لقيت معاذ بن جبل في الشام الله أكبر لوس أبو إدريس همبوك أدلو لوميا نتو أقوى هؤلاء سيريا ناكتاكو همبوك أسوك تجبون بونا پاكسيو من لوميا سن mga tao pag-asuro ko'y suyan law niya Mu'adh ibn Jabal sahabat sin Rasul sallallahu alayhi wa sallam pag-ig sin mga taulong sin Abu Idris kadto kin Mu'adh ibn Jabal iyan ko si yumkin Mu'adh ang pakuiyan wallahi inni uhibbu kalasahan takawalong niya ya Mu'adh karna sin Allah ta'ala law sin Mu'adh ahaqqan ma taqul bunal kan agi mo kalasahan mo ako karna sin Allah long niya naam kalasahan ko karna sin Allah wayroon maksud uno long si Mu'adh abshir pagkuyag kaw diungog kin Rasul sallallahu alayhi wa sallam nagbisara qal wajabat mahabbati lilmutahabbin fiyya walmutajalisin fiyya walmutabadhilin fiyya walmutazawirin fiyya hakaywan riwaya wajabatil jannah lilmutahabbin fiyya ya Allah law sin Mu'adh bang bunnal ng bisara mo diyong kin Rasul nagkabtangan law niya farman sin Allah Ta'ala hadithun qudsi wajabat mahabbati wajib na kuluma sapata o amu ilyasan intay manghud niya karna sin Allah hakayban ang riwaya wajib na yung sulga hamanusya lima sapatay manghud niya karna sin Allah Ta'ala la ilaha illallah wajib in sulga ummat Islam
ha mga sila nagkakasila sa karna sin Allah. Magbibisita-bisitahi karna sin Allah, maglingkod-lingkod karna sin Allah. Nasihatan kau karna sin Allah, ingkatan karna sin Allah, wajib na kulong sin Allah, lumasa bang kau kalasahan na sin Allah Ta'ala, makasul ka sulh. Gamman mga umat Islam, in mga sila nagkakasila sa karna sin Allah Ta'ala, haadlaw akhirah, haadlaw akhirah, haadlaw amu indiyara magingkatan, haparang mahsyar, tempat landuin putibasin nasabot ko, tempat patag talang talos, wayroon kasinungan mo, wayroon doon niyog, wayroon bud, wayroon bay, inapinarka jahannam, yaon piya patampalak kay mo, piya patampak kay mo, inapinarka jahannam, inso kayaon masuk pa mo hanggang aura, in manusya naguhulas na naglalangoy nga hulas niya, wayroon kasilungan mo, bang buko na aras na sin Allah Ta'ala, in mga manusya nagkakasila sa karna sin Allah, pasilungon sila sin Allah Ta'ala, hadlaw yan hababa sin aras niya. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat sin Imam al-Bukhari wa Muslim, dari hadithin Abu Hurairah, qala sallallahu alaihi wasallam, سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت به يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. Ito sila'y nitaron sin Allah Ta'ala, pasilungon hababa sin arash niya. Bisurah, waktu na tuhawk, hikaisa niya, al-imamul adil nakura adil. Ya Allah, ilaggo sin darajat sin mga nakura adil, lito sin hababa sin arash sin Allah Ta'ala. Hikarwa niya, وشاب نشأ في عبادة الله سبل nakapag-ibadat simulid narani pag-ibadat niya sambil siya diagpakan sin kamatay nag-ibadat da siya abshir ma kasubulan amo in nag-ibadat inhi katu wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid ang bukusog in pangatayan niya biasin miminting ha masjid unin makna niya magkamis niya masjid gumuwa siya sin asar umatud siya ang palong niya tujam maghrib na mayta sabab sin mamis ko yung masjid pasok na yung maghrib naubos na yung maghrib ang palong niya kapatan minute di na kita palong niya masjid magmiting-miting na riya masjid sabang kita makatupabayar kali sual pa kita ya Allah mamis niya masjid masub siya masjid biasin in pangatayan niya miminting ha masjid إنه كأوبتنية ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه دو ما نسي نقسي بن نقلسة ديها دن كرنا سن الله نقبق كلاسلة كرنا سن الله نبتسج سلا ديها دنيا كرنا ديسب سن الله تعالى كرنا ديسب سن الله تعالى إبن سن أسق tiaabdi tisya sin hambuk baba ibarkanan baba imalingkat magzina in aghniya inni akhafu Allah mahanggaw ko pa Allah Ta'ala riko kakausan in hikaunum usog amo in nagsarakka di siya mabaya riya di siya mabaya kakitaan sin tao tiapok niya tuod sambil liman niya lawa mo in nagdara usiban sin tuo di kay ngatan sin lawa bang unong pagsarakka sin tuo in hikapito niya usog amo intimumtum pa Allah yanggaw pa Allah pagsakali naligid na sadyan luha deng hamatan niya intauyan pasilungon sin Allah Ta'ala mabas na aras niya bangkaw kalasahan na sin Allah Ta'ala unin jumatukat unin maka tabi ang mga kabantuan bangkit alasahon na sin Allah Ta'ala
Hari ko pa masabot bang uno in kabantugan hikarihil kayo. Bang kau kala sahan na sin Allah Ta'ala mabaya ko na sabutun kanin haditha riwayat sin Imam Muslim din kan Abu Hurairah. Qala sallallahu alayhi wa sallam anna rajulan زار أخا له في القرية فأرصد الله له ملكا على مدرجته فقال هل تربو عنده شيئا. لوس الرسول صلى الله عليه وسلم أون همبوك ما نسي هذا من سن بنو إسرائيل جموع سيرينها باين يسوم سيما مسيت أبا همبوك تيما مدنية يادتها قرية أو غمة لندو إلا يو فاقسقل الله تعالى بيراها نسيه ملائكة نagpasalo pa manusia law sin Allah Ta'ala asuwasiya bang uno mayta siya na misita madto law sin malaikat kanya mayta ko mamisita kanya aw niyabtermo law niya la illa annahu akhi fillah amuray maksud hangkan ko siya bisita sa odin siya tayo mangod ko karna sin Allah Ta'ala balikin malaikat yaon na mayta pa Allah Ta'ala law sin Allah Ta'ala mayta isiya laqad ahbabtuhu fima ahabbahu fiyya baita isya kaya lasahan kau sin Allah sabab sin liyasa mo yung taymang hud mo karna niya sabab yung pagbisita mo yung karna sin Allah liyasa kau sin Allah Ta'ala sabab sin paglasa mo hatay manghud mo karna niya bang kita kalasahan na sin Allah Ta'ala unin jumatukato taniyo in jumatukato taniyo pagbansag kita sin Allah taas langit in hadith riwayat sin Imam al-Bukhari wa Muslim din hadith Abu Hurairah qala sallallahu alayhi wa sallam إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيقول جبريل لقد أحببته فيقول الله يا جبريل نادي في أهل السماوات والأرض لوس الرسول صلى الله عليه وسلم بغن الله تعالى أون كلا سهنيا ما نسيا بيها دنيا من وقت وقسيا تأسلان التاغن يا جبريل يا جبريل كاريكو يا جبريل لوس جبريل ميت يا الله لوس الله تعالى كلا سهنكو إيبون يا ونيانا النكو لا سهس يا جبريل لوس جبريل كلا سهنكو سيا الله سبحانه وتعالى لوس الله تعالى كدتكو بمهلايك إن بركالا إنها بتون لبسلمت إن جبريل مدتو من وقت وقياك ممغك ملائكة أنها لوم simpitong lapis langit Allah Ta'ala kalasahan niyan ipon ini nganan na yung mga ipon yaon law sin mga langit law sin mga malaikat ahbabna kalasahan na mo na siya sabab sin liyasa siya sin Allah Ta'ala thumma yuda'u lahu al-qabul fi ad-dunya thumma yuda'u lahu al-qabul ampa siya tatakan accepted na siya taas langit kayba na siya taas langit bukunin kataan manusia bang mapatay makasakat pataas langit bukunin kataan niya wa makasakat pataas langit intao malasa pa Allah Ta'ala malasa pa manusia karna sin Allah tatakan na asal siya accepted siya makasakat siya pataas langit pagtay manghudaan ang Islam landuin halga niya amunainin nahin ang parasababan jimatukato tani biasin kikita niya magbisaras in magbisara maluhay arapon in magbisara ri siya kalakihan subay ang gawta in kapatut sintay manghud mo doon kay mo lando in taod niya amuray nasabot ko in kapatut panagnaan mataod in kapatut sin magtay manghuda agam Islam aw aturan at tawarru fi alqawl in magtay manghuda agam Islam din kapatut niya subayintay manghud niya Muslim di maingat magtaw halong sin pangatayan magkalakihan day sa buwak kapatut sin pagtay manghud agam Islam at tanasur in magtukot yukuhi bangkita mong tay manghud mo na anya subay mo tabangan kalupahan na to day siya kapatut sin tay manghud mo roon kayo at tanasur in nasihatan lando in taod sin kapatut sin Muslim papagkahinya Muslim sa in mahalga hakabtangan in mahalga hutba in maghambok kita niyo katan magbalik kita niyo pafarman sin Allah Ta'ala innamal mu'minuna ikhwa ما هو لي أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فيا فوز للمستغفرين استغفر الله العظيم
والحمد لله حمدا لا يبيد، وأشهد أن لا إله إلا الله إله أقرب إلينا من حبل الوريد. عباد الله، اتقوا الله فعن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما ولم يزل سبحانه وتعالى قائلا لقدره تكريما وتشريفا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين ومن خاف يوم الوعيد. عباد الله، سلوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. بخفي لطفك اللهم فرج الهم عنا وعن المسلمين، اللهم فرج عن المسلمين والمسلمات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعل كلمة الحق والدين. اللهم انصر إخواننا المظلومين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اجعل الدوائر تدور عليهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.